Sanibonani bakwethu lo nimingilelayo bathi siphumelele wakamphele phansi lesikhothini samatsheni emzimkhulu bakwethu nginibingelela nje ngisehlelo le-SP Media TV bakwethu sicela mawuqala ukungena kwi-channel yethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe wenze njalo futhi nangokukhomenta bakwethu la indaba esiyitholayo sithola ukuthi Baphethe athi kunengoma ezophuma ngolosihlanu lelo siyakulona abantu bakwethu bazobe bephethe uthi JT kuyona kanti kuzobe khona nobuhle kanti no Sky Wonder uzobe khona nawo Baphethe bathi bacela bakwethu ukuthi nibe niba ready for ukudownloada ingoma ngoba iyeza ihit kakhulu bakwethu indlela esimangaliso siphinde futhi bakwethu la sithola ukuthi Baphethe azobe Pietermaritzburg lapho bezothi khona kunqotshiwe music festival ngomhla ka-17 April 2022 Baphethe bakwethu azobe etholakala ePietermaritzburg e-Alexander e-Park Oval Cycling Ground kanti general bakwethu bathi 120 i-Golden Cycle bathi 180 khula box 100 rand bakwethu ngaphakathi yatholakala kanti bathi no mask no entry bathi ke wena Pietermaritzburg phuthuma ungasali bathi ke zitholela lakho ithikithi bakwethu kuyo yonke indawo yatholakala amathikithi computer nase Shoprite nase Pick n Pay walala wasala wavuka wayisola bakwethu ke mina bengikuphethe namhlanje kusaphelile ake ngithi khumu ngicela ningibambe ivideo nelandelayo ngokuzayo ngiyabonga mina I'm out.